Nshuti bakunzi ba Inyasi Media TV, hari gahunda nshya twazanye kuzajya tubagezaho amakuru buri munsi. Iyo gahunda ni iyi ngiyi, n'uyu munsi mu binyamakuru tuzajya tugerageza tunyuze amaso mu binyamakuru byandikira mu Rwanda ndetse no hanze kuri murandasi, tugeze amakuru agezweho haba muri politike, mu myidagaduro, mu bukungu ndetse no mu mikino. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kuri Inyasi Media TV, ugafungura inzogera kugira ngo video yose dushizeho ugiyibona mu ba mbere. Dukurikije ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, yaba X yahoze ari Twitter Nsengiyumva Inyasi, yaba Facebook Nsengiyumva Inyasi, yaba Instagram Nsengiyumva Inyasi. Reka twanzike rero uyu munsi ku itariki 15 z'ukwa 9 2025, nkuko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye harimo igihe.com, Kigali Today, The New Times ndetse n'ibindi. Ko kugeza muri Nzeri 2025 aya ni amakuru mashya nambuye ku Rwanda ndetse no mu mahanga, aho turababwira ko abadepite b'u Rwanda banenze imyanzuro y'inteko nshingamategeko y'u Burayi. Ku wa 15 Nzeri 2025 uyu munsi, imitwe yombi y'inteko nshingamategeko y'u Rwanda yanzuye gusuzuma umwanzuro w'inteko nshingamategeko y'u Burayi wo ku wa 11 Nzeri 2025. Yari yasabye ko Victoire Ingabire arekurwa. Ingabo za RDF zoherejwe muri Mozambique. General Gatama yoherejwe kuyobora inzego z'u Rwanda z'umutekano muri Mozambique. Ihuriro ry'umutekano kuri interineti muri Afurika ACDF kwa 29 Nzeri 2025 i Kigali hazabera inama ya gatandatu y'ihuriro ry'umutekano kuri interineti muri Afurika iziga ku bibazo by'umutekano kuri interineti, ikoranabuhanga rya AI cyangwa se Artificial Intelligence bizwi nko ku bwenge buhangano ndetse n'ibindi. Mu mikino y'amagare y'isi ya 2025, u Rwanda ruri kwitegura kwakira irushanwa ry'isi ryo gutwara amagare rya 2025 UCI Road World Championship. Hazasigara iminsi iri munsi ya 50. Hateganyijwe ko iri rushanwa rizafasha kuzamura impano z'Abanyarwanda bakiri bato mu mukino wo gusiganwa ku magare. Abanyeshuri bo muri kaminuza ya Northeastern bafashije mu iterambere ry'ubukungu muri Nzeri 2025. Abanyeshuri bo muri iyo kaminuza bamaze ukwezi muri Kigali, bafashije mu gushiraho politike nshya z'ubukungu. Gahunda yo gutera ibiti muri 2025, u Rwanda rurateganya gutera ibiti miliyoni 30 birimo n'ibiti byera imbuto. Naho amakuru mu mahanga yo, DRC ndetse n'u Rwanda bateye intambwe mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ku wa 15 Nzeri 2025 uyu munsi, DRC cyangwa se Democratic Republic of Congo n'u Rwanda byatangiye gukora ku masezerano yo kuvugurura uburyo bwo gucuruza amabuye y'agaciro bifashijwe na Amerika. Inama y'ubucuruzi y'u Burayi na Pasifika ku wa 4 kugeza kuri 5 Nzeri 2025 habaye inama ya mbere y'ubucuruzi hagati y'u Burayi na Pasifika hagamijwe kuzamura ubucuruzi n'ishoramari. Umubare ungana ku mugabane wa GDP. Raporo ya UN Women na UN DESA yo ku wa 15 Nzeri 2025 uyu munsi igaragaza ko gukuraho umubare w'uburinganire mu ikoranabuhanga rya digital byazamura umusaruro mbumbe w'isi GDP ungana na triliyoni 1 y'amadolari n'ibice 5. Umukecuru wo mu Bufaransa avuga ko akiriho. Ku wa 11 Nzeri 2025 i Bufaransa, umukecuru w'imyaka 80 yatanze ikirego mu rukiko avuga ko akiriho nyuma y'uko umubano we n'umugabo we wari wakiwe. Democratic Republic of Congo DRC yahannye Minisitiri w'Ubutabera ku itariki 2 Nzeri 2025. Yaramuhannye. Urukiko rw'ikirenga rwa Kinshasa rwahannye Constantin
Constant Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera igihano cy'imyaka 3 y'imirimo ifitiye igihugu akamaro. Naho muri politiki n'ubukungu, inteko z'ubukungu z'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda igamije ko ubukungu bw'igihugu buziyongeraho nibura 9.3% buri mwaka hagati ya 2024 ndetse n'umwaka wa 2029. Ubukungu bw'u Rwanda bwiyongeyeho 9.3% muri mwaka wa 2024 ndetse no kugeza muri 2029. Ubukungu bwa 2025 bw'u Rwanda bwazamutseho 7.8% mu gihembwe cya mbere ugereranyije na 2024, bikaba byarageze kuri miliyari 5.155 by'amanyarwanda. Ibindi byatumye ubukungu buzamuka harimo ishoramari ry'abikorera rirateganywa kwiyongera rikava kuri miliyoni 2 z'amadolari n'ibice 2 mu mwaka wa 2024 rikageza kuri miliyari 4 z'amadolari n'ibice 6 mu myaka 5 iri imbere. Bivuze ngo 2025, 2026, 2028 ndetse na 2029. Naho mu mibereho y'abaturage, imiyoborere ya moto, polisi y'u Rwanda yasabye abatwara moto kwirinda impanuka no kugaragaza isuku, kwirinda imyubakire y'akajagari. Abayobozi b'umujyi wa Kigali basabye abaturage ba Kimisagara kwirinda imyubakire y'akajagari. Naho muri siporo rusange, abaturage bo mu karere ka Nyarugenge bashimye siporo rusange ibera mu mujyi wa Kigali buri cyumweru. Nge wabateguriye aya makuru kandi nkayabagezaho nitwa Nsengiyumva Ignace aka l'optimiste l'enfant de l'Afrique. Ntugende udakoze subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibyo yose dushizeho ujye uyibona mu ba mbere. Wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, nawe utarayikora nkubwira ngo nicyo gihe nako kanya.